nka kosmo ofidie no na say me say so bi bomodie bisa me pa se e de na enyememe a I got say me 3 trillion says can ni anti bidin o abem bi ba na beti din na me anti bidin kra oga na 3 trillion hey abrewa bi kuma say we no say de mo kenti sky bi ho say oh say any homo dio all right Kofi nanko po nshira wa mananya betesa anya betesa mekano aye bibia ho o zamu aso de u kure bi na bibia ho ame me de akodi baby me ba cho se Bible ne ben wa yen ko kire no kakra na yen na yen sia de kakra bi ewo nyame asim amjidi se odomfo ne mobruhunfo na daroma obekoso akurukura yen bronya na mu na ye tiesia ye koyenim nkakra enti ubetimi afro ne bia ubetimi aka kire ne se onfa na fidie no ento Adom 106.3 FM na obeye insha. Wow, mama mfanyi mo akranso ento aso enfama ya to abawie nyema bebre ana ekoso wo Ghana die na wo hunu a wo pese wo hunu no ebia wo nya ne sa nanso sesa wadwene a brand new one from Agnes Danso. Was the Mess of God Community 4. But now on in the crew, Mr. Danso, more US. It's a brand new song. And yes, my yebe kanishia pepe. Tufua obunuya hye wasum asisa de ekanyina no mfanya adwuma ye tufo se nkopagya ballot box bi akopagya bi anyamane asofo na tu atise sika ya twa to no so abusua nyina kura meka se abusua no mu odin wontimi awakwa akodem kakra entwitio obi atwitio ama ene wabenya amane ye kan ye beto abanyina na eka se twre ne se aswodin ma nipa bi aswodin Ghana ha cover wano metie se idie hye ma wo me kura wo tumi so wo bre Acts chapter 28 the verse number 6 Mamen kan ho kakra na verse 6 no na one day na one ani edaso se ori be honhono anase ori be hwiase ewu empofrumu ara nanso ohwe sanse ohoi ohwe na wonhono se bibiara anye no wosesa wona dwene eka se eye onyankopon bi Wahwe na wahunu hwe no aya Paul onyankopon hyeda kwa akosha no bose Paul wadi me ho adanse bebre ewo Rome ha sei na wobato aso wadi me ho adanse wo Jerusalem ha
Nemom said ya watimi aye nyame dwuma ne a wakoba bomidin amane akotrosane esu ohawo nyina mu no ginae. Me Yesu nti an ya cho akoto afuase. But the me pastor me can say Paul the same Acts 23. Paul ma obunya dru. Na said wodi adanse wa hai. Mema woto aso akọ Rome. Na kwa akodi adanse. No nyame wan hyehyeye bi nyame ne Paul kasa no Paul pe na me ask me ni hobi. But Paul so akoda afuase kura po bebra ye bofa na dru bi akọ amane ma na nkofo bi bo pofa ho. What enya wo amane a wo na mu no odwene ho. But wo odwene say David kan da be no bewuo na ne din kura bayira. Sameti we na se bia se go ho no do no ana me ho no do me a enipa bi betimi atrase aya san na expectation nyina se obewuo na bia me oba betra konye ya metisu yi enipa su. But Bible say eniema Paul fam nyina chi no nkowie na wie ye no apona wo mko trase no Paul wonya difo na so nyame yi kira ne se epono kura na monam so no wo hawo beba. Ama Paul omo besimu kura tu kwan no Paul ka kira omo se babia mo kwan nyina no ye betum ebeya nka mom ye ntwan kakra na ehum bi bobo omo se ko no tum shut up your mouth. Sometimes obi wo ka sa he da be na wono dia na opesa wo epono ni ho adwuma ye school be na okoye. What are you talking about? Ba Paul ka ya no ni nyina si ewo pono so omo ntie na Paul se me ka kire mo. But me gyina nyame di mu se obi bie no obetimi ahwere ne kra ana ne nkwa. But mframa ne de bobo boat ne shine de ne ma bebrebe sesei. But me gyina nyame mu aka kire se obi ntimi ahwere ne kra mpa eba mu nyame de omu kodri na omu sifri epono so no na awo anu aye den ana mrantie bi nso a wo mo tu eja ye fro supo ento omu kodru ho na womo tu jana na omo ko tratra ho na Paul bo mode se okope mabaa ne bia begu so ye se jan keten na ejana dare no mu nyina ka omo hye kakra Paul di begu so no na hurutie bi epie free ye hurutie ne pie free ho ape no wanya womo atu obia nso nchen anko se Paul no obakekere ne nsa ho wo no na ho na Bible se ankofo ne hyase se ye kansa brantie ye ne koi wo ye wudini enka pono se na ko so wonya ne trididim wo wuo ana nyamede na beduru ha. But wonya wuo no kwa de Bible say wo mo kasai na chese ye ko ba sofo adwene nto wa ho nkofo bi adwene nsem bi ato ho asie wasi nto wo mo kan se se ye kan se enka pono se na wo se wo wuo ana wonyankopon adom wo bedru nti ha de aboy ya chechire no eduru bia da na wo awusu sum nyame wo awusu na wo bom paye wo awusu da bia munhia ye mom paye wo awusu na hwede ato no bi na to Paul no mo kasa aboy ye nya obia nsan ko chechire se Paul enti ba sa no wo mo ampona ke nkuma aboa no. But Bible say the expectation is o mo hwe se enkoba ho no na nko no de wo mu na hwe na wo wuo. But omo hwe ye no na amasa no omo sesa omo adwene na omo kase wo nyame bi e wo baabi me kasi asam so se adwen ban ne kura wo e bia na ka wa adwene nyina ne sa fia batoi enka wa adwene sa party B enka wa adwene sa party C enka wa adwene sa party 12 people na omo gyina ye no e mu ba ko na wo de woni agyina se wono na nka bi ebedi nkonem na so hwe ya bobo numbers ne ko ododio asiwa mampon akra na niema ne ko no na hwe ba bia niema akoko no wo the expectation na wo hwehwe na so dia akosi anyame aye bia no wo so tumi se sawadwene na ho se onyame bi wo baabi na me amaye ntokwa onyame aboa yen ada na wo tumi se sawadwene. So and the other course one me who say party B, party C, ebi afre nana congratulations nana no we afre na we afre wo bi enu wa so say Ghana o Ghana ye nyina ya dia edru ba bia ya na niam no bi o course wa wo trase na wo tia na sif say sabi yanya character o but nyamenti Kofi. Yo, suffer. Amen.
or a futua or the ma titruina. What the kaka, but the men can say. Now, almost free movie, you know. When we Tofu, almost free movie, you know. Bibis out was. And you may be brave or what? What I should be, I said, you're now okay. Baby, and Yamido free. A baby dreha. Na ubi ayana dwen say. Obo bubu maba mamo. Waso ja mamo. Obebwa. Ya awo enkomumu na affectable. Omo yen oyo papa. Baby, I would define the papa unim. The drew baby will be born no do any more besia. Not Nipane Johnny. Nafi wona wabachiro. And to omo ye Paul nene nkofo yi papa. And so papa omo ye nyina no sa na bone eka ichiri. Omo ye ne papa o. Otiri ni amane edosu. Ai omo ye ne papa ja omo soja ma Paul nene nkofo oh ontu ja no sa na be ya awo no entome nkomumu. Ti Paul hu say and baba no awomde gu so no ano kwafom na say that and me asumi bubu bie eto kwa bubu eno hu say ehuritie bi efri ayi and baba ne mu aba cheche ne nsa ho na because say aboa ne so poisonous na sa aboa ne de onya kawa anya de obetumi survive nti sankofo ya omotu omasoja ma pose woni ne nkofo omankasa nhwe sane ebeya awone nkomumu no sankofo kuriya nsoso edwen se obewu aboya chichiri brother inside there ene ne wie ya no no e serious wa mo bua wono wa mo bua no sankofo na mo bua no the same kofo na so wadwen bi emapo ene ne kofo etu we oh ye we dey nim say Paul ebehwiase na wu but I always say watamfo enye nyame na so obi tanwa na obi mpawasama doesn't mean say nyame mpawasam etu omo de na omo susu say ka Paul ebehwiase no omawu omo susu ye no yes the expectation omo susu say ka obehwiase no owu na wo man hwe soro say nyame na ode na ekono nyame anka nche ne say ekwan mu obewu nyame ka chen say from Jerusalem to Rome me de wo beduru ho na nyame wanka nche ne say wo kwan so no nyame ba mu abo bi aka ne mo owu ke bia nyame beka a kire no enti nyame na ode na ekono nyame nim enti Paul na nkasa nyame design bibia de amane dada o Kristo ni na nso hwato no yes eduru bia de ni party wo mani buo yes ebia mesi bia ye medane se omo sesa o madwene de na wo woni da so sanka won sa beka no on se baby anuntina me body point ba say wa mo de na o madwene ne saka Paul enhwe asenwu na nso so na wo mu nim nyame adwene a na wo ma Paul so tell me aka say you can hit over to me atame and I met to me atan na nso so minim adwene a wo ne nyame wo anyonkofa wo ne nyame wo that is why Biriam ne barak ye na adwene say Biriam nkase eye kan Israel and so the more all kase wo no the more so na onyame tene no eye ni shira so wo bet to me so adwene boni bebra mo nipa except you change your mind. And he said, no, obi wa adwene bi mawa, obi wa adwene boni bi mawa, obi wa nsusu ya boni bi mawa. It was all the son adwene. Ya to abewie Mrs. Sawadwene. E ma obi nhye okutupa, se Sawadwene. Wo gro ho obetimi akwa ofiase. Se Sawadwene wo de asie bia no na de nyame ase. Wo se na afi wo mu se onyame bi wo baabi. Dia topo nyina na amemo no epobia bi mo boye na amemo no wo adwe say ya ne ye ka na bi no fi se bia opposition is strong ne bia wo mo hyehyɛ enketewa bi nso hyehyɛ baabi
Nanso nhranka awurade se woma yen ani da so ati sei. Se sawadwene. Ai. Na hu se nyame bi wo ba. Why wadwen so beja oyera se sawadwen. Asase no. Why wadwen so beja okuna se sawadwen. Why wadwen so beja adwuma na se sawadwen. Asase ni wura. Why wadwen se sani pe de me suma nkofo mu akọ so no makodi ne bone bi ase sawadwen. Wo hene se sawadwene. Ai. Asase e wo ho a wo asase tonton unwen chirema no ho me se sawadwen. Change your mind. Oh Jesus. Ayebra etwase adwen bia wo ma obia any bad intention bia wo ma obia no etwase wo se sawadwen. Se sawadwen. Osina wo mu susu se Paul ebehwiase. No. Hey. Obu asofo obu wo. Na so esa ne e wota ka no se na Paul so na ode ne ba ma. Ai said de odi sum na fidie. Ai di sum na fidie. Was na oti se. Was oti se Michel do David no. Asia afa. Ai. Bedene be ma no. Na ma ne sum na fidie na Israel fo na nya na kunu. Aso no mo hwe ababa wo so ko tin ho kira no se bomode na dwane. Anya sam papa. Obesuma me abeku. O address sumie to ho e de ntoma kata na o ma David fa mpomem edwane. Na se awon se Joseph kasa mu de mususu bone. Na so na mo mu se. Na so nyame di o ma aye papa. De abusia pese ya ka kiro no. Wahene se sawadwene. Ansa se a wo ton man kofo be se enso na di problem aba no se sawadwene. Asase wura, efie wura se sawadwene. Wokunu dia wo bia to fo fa ho na wotu se emmoa nso no wo se da di wo yire wo di ukunu no se sawadwene. Adwuma wura se sawadwene. Manager, director, we a banker, we a nurse. Akwa wo fa so a wo ye niam bi no se sawadwene. If it's a debbie bar, Sadia Danso, Agnes, Eka. Yeah, can you now? Was a one tea? Was he was so Buniasha was soon? Kekako, Bodia Kekako, Iriasi Yajidia, a hen a yako. As I see Rananka Saho. Beye mobose baba wa brantie se sawadwene so for mesre se wo bompa ye ade ayam hyehye abompa ye onso wose abra na omoye asundwe no sabre na mu nso so na wo haw ekasie bi eyi ne ho adi. Ye kaga na asundwe but this is the time kura wasi ye ni da ho e woni ma bebre ho. Don't take things for granted. Ebia wadwen ya so wo de wo ye secure bulletproof ni den camera ho drop po fie but be careful. Sabre de koso bia nya obi da o. Ebia wo de wo jubilate wo celebrate wo huri wo koba eno se ba ko yesi moto pin okọ eniji no wafamuko se sawadwene woni ema bi ho compa house wa wotie no sa ne mana wo wi se wo party na awini ni ade no ase wo huru nkofo no se sawadwene opposition wo sa ne di bia wo so di program ne ema bi mu se sawadwene ya to aba na wi nti se sawadwene ade bia nsi America ebi nsi ama bebre so but the leader ba out no kasa enema tedin. So, Pacho Bompaye. Yahene any Yankopon. What to me a holiday many York a seer a woe. And I pay already a Bompaye wo Yesu Christo Dinimo. Amen. Was a dream be brain a woni pa a kumem. Nanso so we wurade we gine tuo nkuto ena ebegina. Awurade nipa wa adwen bone manipa na wo de wo adwen papa ema nipa ya bompa ye se
Enyoma bia akoso woni pa adwen mu. David say obi da ne kata so a no adwen bone. The do anopa no ahwe so obeyo. Ya bompa yese so obi susu bone. Wadwen bone. Wetu gina bi bone a efo obi ho a. Wo Yesu dinemu awurade mo onsesa na dwen. Hallelujah. Wa awariye mo onsesa na dwen. Wa awo mo onsesa na dwen. Sa doctor bia na dwen say oh patient bia wa ba ne nchen obeya ma ne krefre ne nsa awurade mo onsesa na dwen. Oh yes. Sa midwife bia na dwen say ababa wo yo ba ba wudie meya mo wu na mafa ne ba na awurade mo onsesa na dwen. In the name of Jesus. Ya bompaye awurade biremu Bremu. Yesu e biremu Ohene brem. empolesi ye ba ye se bi ma ye wadwen se awurade e ba fa so ma ohawo ene musuo de san bi o je hwe ku bi apa awurade ye sra wo se wo se the heart of a king is in the hands of God. Ya bompaye se awurade se sanwadwen awurade ye hunu se ye nipa ba kon ya oman ba ko ye ntina mom na nioma nyina nkokoyie na nioma nyina ntotoyie nsoso emfama yen owura sho ho anu onyame na wo mayanka se wo na waye yada wase asedan kan se waye wo Yesu din mu amen. Amen. Adom 106.3 FM and UT. Auntie Kukuya, community now. From Mercy Hagan. Auntie Kukuya, Mercy Hagan. Auntie Fonso de Brofu de Kwasaro Better Methodist Community 8. Good morning, why? When you knew need to smooth hune share coffee. Why yet that shall not do this war shedding who ye? I dream better offer me home. Since I wonder why, as I was a busy for me. Let me cut your back and family home. Let me a plan your family home. You can do whatever. Let me idea open so you be. You can mention my name at the river. I can assure you, say, and I dear be your okay, Mamma O'Quine. Na we are sure San Kautiana Mobi was a Sawajane. Me print to be also. O Cajon, Mesos Mecajon. Why na ya show kutupa? Why na? Because at the end, Yan said, ya chew ya and penny for no more you money. Now, one know why you are going to say, hey, who make him? Now, there be no betting about your prison. We are not crumpiness of free. And I said, Ulusu, baby. Kawa and I would determine. Woman, why be a 10 million, 100 million, and not 200 difference about and now about 1 week, 2 weeks, 3 weeks, and no. Oh, my hobby. This will be a woo. Now, I be jam. Would you many bear 1 week? Oh, my hobby. Oh, the brown, we are no. Just a would dream now. What's a song? No, Father Philip, what the man. With you, Papa. Recum, Adwa. When is he? Come here, Mamma. Why? 0302216561 0302216562. If I do about whom good morning. Good morning. But I want to say food. What your food? What time am I sorry to S.K. Only also for say good. I'm sure. And in some of the trust, if you are no pa, we say cry. Say, I've been born if you are trust only party. So for me, so be more for me, you trust. And so you cry because one in yes. Now be paying. I've been born in media. They won't carry me because
abua nyina ebia abua nyina abebi na muka na abua bia di abe enso apolo nkwa na ni titini you see ati wo say wo so bi ko fa ballot box ene ya bo to abua wu anti politician umani uyiri na ucha o se sia ahia mo be ki show Ghana for you na yesu ya oni na me go. Thank you. Evo 0302 216. Oh, wow. Masa. Sister, what you know? Where you know what? Pacho, low, you know. There be a can. About Manoson Pacho, good morning. Good morning, sir, for the same. Yanko Pandum was off with Jan. Brian, and I didn't want to come and eat them. Okay. I suffer, may started to about 1992. Fees have been in a trouble and fear and be a trouble. There could not be a nothing. Eddie Canfono. Oh, say, you decano, it be a local bibia, and the Bemex have for you now, so I come out to me, a become down. So the canino, and to me, a marble and chair and can be beer, and I did when we have banner. Section 2002 for Montpellier, Kufa, the court tree. Was made a court in your court to come and in to some via a piece of man, a woman, and yet they feel never saba. Oh, you have been to me, your pedda, and so be a nadri, and not near Trabano. You do not do better. Mrs. No can say Diana Mepeno, and also Vinia, as a son of United Timu. Young fan, Pabon Tetri, and money, you saw in United Timu. And to the message, a man channel, I don't know Facebook. Near Charmon Penny B, and then the Facebook will be ultra say a monshare, or then the ma. Near Cosin United, the Calfon will be in one at home. So, yes, you may see. My man from Manusi, Namencase, young from Carbon taking a mountain of Bawano, young Kakuman 4 years. I can't. I better have a film. That's it. Mensume dasi na kupon insha papa. Doba umezum pacho me good morning the Adom 106.3 FM. Good morning. So for S.K. Yeah, pacho na what to say. Right to win about mu papa. Yeah, the yamias. The nasi. Pay a moboya win about. I hear down in yasu do bay. So for I've been a message once man I saw a thing would you full nature kwasama de on saying baby. See mama na opati wina we know njim bodo we lose so we know njim bodo anawe won ka bodo na nka fa samamba the better ko no so wini ba moto dama pine on sorry bro nti nyina ya hwe ye da wase na show artist nti afanya mic Nyamisha so Sasa wadwe wo die nipa na culture wadi ni sika kura sa office kan ko ma no ka se masesa madwene Judas na o yi Yesu ama no e kire osika kwaji ye nyina no o na wiye onyanka wo sesa na adwene sa de sika ne call back so na ka echi sinti dia ne beba de nam ne so beba na ono na woni. Hello. Good morning. Good morning, S.K. Ni pacha na hote say. Matemi Adom 106. Nyame antam. Yes. S.K. Uni say go nyame shamu ne gmapa mo ya mama. Amen. Pacha wa mudi na free hinso. But from Robert because free Madina. Okay. S.K. We asma ewe boni bebre na nipa e. Na boni so Bible my etias say my etwe en free ye na jana nchen. Just an be go back to ye jana na be close ye jana. O send the pa sai adwe. Enye nu e wo ya bragu. Nti ye bon pa ese Yakobon e ma enye nu ne sai adwe. So for ski nyamishamu mont ko so nye adwuma. Amen. Mesebe dance papa nyame enhira won so. Doba Humais, good morning. Good morning, so for Pacha na hote say. Onyame adom na onzo ho ye paade. Onyame adom meti apoma ebroso. Nda nyame ase. Kama ababo na asofo nkai ni nyina. Ya fe no musumuro do mabe. So for na no na me ka se mbi. Na no na me ka se
nyame mpangu senke bae se bibi kura besi pa anka my horo so a ye mpanifo yi omudi omumba kogu nyina no anka omundi poti omunyina ma omumra no mo ba president bia ma obi ba ho bai na anka omunso no omu hu se ne se o ka kire obi ba se tisi krum kokoye se ana se ebia munkoye basabasa na se dia na anka omunso hu se no omumma no hu se ne nkofo ma ebre na sofo asema anpedi odi atudwa no eye me de papa yewo ebinu wo ho a woni omo ye adwuma even bosom so no obetua okakora na ye ne ya wo ne ye adwuma wo nkita because of woni degree anase won nkita qualification bia ebia wo ye cleaner enti no chese wo de wonye obia bosom du no obetua okakatua kitikiti wo ko ha waso wo de na wo we driver ni ntini chese obetua okakura no na ya asem ebi anka ta bi anka waso wo ye na waso uko wanimu no na aya na me bi ta me ho say obi wo ho a wo hwe akatua wo di tua ne workers ka ana ne worker ka ni sika o di man ba a day no saboso me wo calculate na yi a obi a day obi sika wo di man ba no obi 1 year the whole 1 year akatua and wo di man ba a day so for me anopa asama odi atuje omo mutie na omo yesa ne ma we nyina no omo sesa omo adwe so for woni nyame nya adwuma nyame nshira ho Adom Ahengua, good morning. Hello, good morning. good morning. But you're not free here now, Dini. Mr. S.K Appiagyei. Okay. Mr. S.K. Hello, boss. S.K. Eja. Me too, me friend so me san kan. Me friend. Me too sa che, but me friend me san kan, me san kan. Nyame sure pa. Hello, what you mean? Oh, boss, I'm patch me too, pa. Nyame sure pa woni so for usansa. Bibia me mo pa, but my bibia me na. The person me can answer way me ka about to was me take me san for back. I me friend me san kan. E ti me friend me san kan. The me friend na me we di come na so me ka about to was me kaka. And say when ya ad bi kra ba na wi. Nti say yan ye wo o ma mu ye hwese. The be say ko na na ade akọ. Nya ebe ye de ye be gatu. Ko so mpenifu ayi wachi. Say bi si ye wo mu nti mbampo na ye de ni bi so say again wakoya bi side esi nti wakoto abana wa pledge mama no wa na wankasa obehwe hu ye wankasa wa tune protect hu a se na ebe ya bi nko ede nkusi wa brabo because obi wa meka se wachi nwani ko obi aye de obi anu ha bi si obetima aye de obetima aboa nti meka tu gwa se nya bebi akọ ebia no nya njuntum na nhwe se o man de nya asundwe ya ye timu so tuma nya asundwe ma o man ye tuma aye de etima akwani ma no sisa Medasi. Mefeni pamieno na me de ofreno esi do Adom Ahengua good morning. Good morning, oh, Papa. Now what to say? Adom number someone say. Yes, you are Roma. Hey, we Jewusu every. Okay. Papa no pay say the masse. O did be a futisuma mode every other summer na yasa afen enyara. Papa about to yen to kwao. E adwenkyere. E wonu bia pe wasasi so. Asasi so. Ena enye jamba mpo. E wonu bia pe. Iti na mesire ni nyam branche nu se. Men ko ya di bia e do ba ko pie efiase. Peyin na udi na chi na o yesa no ba be sra be 2-3 days asanka no be ja wo ho. Na tu na hu amane. Ti mesire no declare da. Mumma etu nkotwere bebi a etwere. Mumma etu nkotwere bebi a etwere. Na ye no ere mmoa. Nemu onipa na die wie bua no. Na oman ne ye dinti ene ye to aba. Fa wumpa wa fa anwode no wumpa bo bia tai na echi. Na oman ni ntumpo. Ghana ba akọ. Ye ni Ghana bia nka ho. Mente French.
BBC uku French manso unti yebe se obepamo asan babak wona wa shokutu pase ko bibi bisa se wo mma e kan wa na so mo man kan wo dia ye ni tu wufu amen amen. Me fa me last caller na me the offer for no SCS. Global Men's Pacho, good morning. Good morning. Oh, I want to say, now go on. I don't. It ain't a mess. I be communicating. Yes, you had the Yana Corona Bay. Lion again of Fiasi, say Corona no again and Cotia. Like I pay for no buff for paying a cabuchi. No sue about into the way you are. And she said, I drink the margin. Like a pijama moving papa. That's I didn't baga. Actually, Jindi. But, yeah. Don't then, no, because sense I was forced with there. KBBA, a good delay. I'm sorry, I see. You can free baby son will go out. Now, a be umpire subsidy. Kios in our do. Never or the air conditioning pool will be Janitan Ocean or Dugal. Now to be someone there, and a pump 1 and 1 cell, rather further, about cocoa and I went him tea. Yeah, it's my phone. Yaba, yen, or the uncle send it to you. Well, MP, one uncle was MP, a vote mana, a chair who him, or air conditioning, Ultraman will the gas cost. Up and then I say, yeah, a Juma mana, I said, a cocoon. Huh? So let's get into my phone. I have a young guessing. One for one son, answer. When I mean, Mam, or one bill will be a. I'm the master of my kind of my phone to Mom will be on, you know, which you know, Kaya, 50 Ghana. On your she. Do the guys on your she? One cast when you're not some yammy. Most of your meals in a dinner. Send no politician. Color in Tinadia. There'll be some there after Calano. One and I in Bobon come and I want to know never con enemy. Down the mouth to come with the mom of Honda, Ubia in our Junior Damizamandi. Or a game like about the football. I got. Bet my bet no way. What a couple scared got to know you are. Company and Coca. Avanuko. No, and then I a casacol. You try one Mujanova. No, be by a party 70. Also, cocoon. No, did you? This is over a matter of a phone, even to young. Oh, no, I don't say. Miss Medas, Namisha Papa. I wish you Hannah met me Edo SC. A car. Simaka krana bononum bomode na baabi abekubiano so bi e show kutu pa wo bibi ho a sesan wadwene na ma nipa na wo ye no wanyi nanim no wonko na de besi no ato no ankasa obanyansafo yedubu ne be yen kana sem Adom S.K Appiagyei ayowa na minshra papa sanso na osofones nyame enshra na abrantie promise Ode udin no kra no kire se wo hyebo wa promise nyame insraw da obibia se engineer so se go nyame insraw engineers ne nyina nso erode insraw obibia aha na me de wosi Adom S.K Appiagyei over so de make us obetimi afre 0245 60 9922 0245 60 9922 Also for Segun's number 024 86 82 04064 024 86 82 064. Also for David Segun number no. Say opese umaye information be a cow on Paibuma prepayments yan she betimi akaw. Hwa hu ye na me yadoma e sanashia. Maybe address no over to Bishop Yao Usiansa Enka. Thank you. God bless you.